Нормально. А так для записи именно в Санкт-Петербурге здесь оставлю номер, WhatsApp, спокойно пишите, администраторы сразу вам четко ответят, туда надо будет отправить фото головы с 4 сторон и сразу скажут, сколько надо пересадить и сколько надо будет это стоить. Так что вот номера, газуйте, брат. Ассаламу алейкум, Джамала. Как вы? Как дела? Как здоровье? Хейли бачо, барадаро, азиз. Назм, там никого нету. Ты меня показываешь, да, в такие моменты, когда никого нету. Почему есть? Вот все пишет. А вот все, зашел 2 человека. Ассаламу алейкум, первые 2 человека. Как у вас дела? Ты чуть вот так делай, а то брата видно чуть. Ну, за это вот так делаешь, что. Все, четко, брат. Ассаламу алейкум. خیلی بچه خوب هستید چنجی نازه الله نگهدار تو را مردم یوتیوب برادران تاجیک چی میگی там говоришь что ты говоришь алейкум салам бачه های شهر سنگ پتربورگ تاجیکو нормально спасибо говорят тебе Туркменистан бапеш говорят прическа бапеш Все мусульмане бапеш, мусульмане все бапеш. да Аллах вам долгий жизнь خیلی بچه های عزیز الله خیرتون تیه یه حجر حجور کنیم افراد دستگیری کنه بخدا دستگیری شما چی است که دعا کنه با همینجا در روی اکران مایده است 2 بار بزنه میشود لایک یک صحبت حجر حجوری کنیم خیلی در چشمات جانم شری نره باشه ملت عزیزم Покажи мне, меня покажи. Просто вот я вот так покажу. Просто один момент вот так надо сделать. Вот, чтобы вот этот вышло. Вот так. Видишь, я сказал уже 6 стал, брат. Нормально. 7 стал. Vale, брат здесь спрашивает, после операции у вас какой-нибудь бумажка дадут или гарантия? Да, договор можем сделать. Договор. Да, договор делается, там в договоре есть пункт гарантия. Но его обычно делают те, кто этот работает официально, чтобы на работе показать, чтобы больничные выйти. А так, многие братья вот приезжают, они уже нас знают, уже у нескольких людей увидели пересадку, они в основном договор даже не спрашивают, они знают, да, что здесь гарантия дают, и все, волосы выйдут. Самая большая гарантия слова это, братья. Это самое важное. Для меня это самое важное, потому что договор это бумажка. Его можно выбросить, правильно? А слова, за слова всегда надо отвечать же. Поэтому так, если попросите, в любом клинике сделать договор, это не проблема. دیگه مرا کل نگه یا نه Что говорить? Здесь напишет, чтобы больше мне лист не говорите. Короче, лысых полностью убираем. Только остаются волосатые, иншаллах. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادرها چی کنه چی گفت برای زنها کار هسته حاضرش نمیدون باور کن حاجی نشده مور میموری از این رکلام کردن در سرشنبه ماه شریف رمضان ذکر الله کنی اوهو امرالدین الله هدایتت کنه الحمدلله ما مسلمانیم ذکر کرده شدیم من مینت نمیکنم نمیدونم کی هستی ما خیلی بیو شری نری ما چی بگم آخی خلاصه ما را الله بینه ما چکو کرسیم و دین شاده ایپیر فیلم بازی کردم 10 روبل پرتافتم گفت آدم یکم پیشی 75 روبل پرتافتم گفت آدم یکم پیشی من نمیدونم کنکورس بازی همون یسه سال میشه کلم میاره میشه و محموده همین پسی سرت ساز باشه لوبایش هم میمونه علیکم سلام من در نتن پول برنیچنی کدمی کلی بابران لایک بومون چارو بولی روید کنم
باشی بابا جون سلامت باشی مرا کل نگین دیگه گم نیست کل نمیگیم دیگه برادرو انشالله الهام جمیع الله برکتون تیا رحمت برای حرمت عزتون سلامت باشی اکا در روزا پریسات که میکنن بله در روزا پریسات که میکنن Kallar bakışta. سلامت باشه که فریدون السلام علیکم شهر تیمین بچه های تیمین السلام علیکم و رحمت الله الله برکتون تیا سلام برادر من زنها فرخور سلام از نوع زنهای فرخور سلام سلام علیکم مردمی بی اخر اومدی ماه شریف رمضان یک دیگر خورد نکنین نمیشید می شرمنده ها آبشیر از خود موی سرچسبونی چند سال وابسته ای سر السلام علیکم علیکم در تاجیکستان نیست نه سلام علیکم بابا چند سو برسد که در همین رقم های در پایین است اگر آغوزمه 904 604 85 70 سرتون از 4 طرف صورت گیری پرتایشون انشالله همین پیشی سر کمتر کله چند سو میشه صورت گیری پرتای برادر از تاش از نوع بابا جان ایسی السلام علیکم اکا جان برام موی سر میمونن سکیت که میکنم بله بله تیمور کلو با پیش Kallar вообще не попишь. почему норма Мой сар попишь. нет колов всегда по печь потому что человек не должен забывать однажды он какой был я раньше лисий был я люблю лисих людей ну их советую сделать их волос еще красивее будет اکا جان یکم لایک لانگاری سودا تینجا شگل سودا علی بخودور الحمد حاضر حج نرخش چند سومای حاضر حج انشالله برادرها خدموینا که اخیر ماه میبریم روزی دیم سیم پرواز داریم 15 روز اولی رمضان 1350 15 روز اخیر 1650 یک ماه پر 1850 اکا بابا جان باشی سلامت باشی همین سر خودت حاجی چند سم راست خود کرد ایمه 140,000 میشید اما سکیتکا کردن اکا جان باشی بابا Problem. آرزو گل شام بخیر اکای فریدون تو красавчик بدی بله این راست میگه همین سری خود چند سو گوش جواب بتین برادر از هم تا نگاه کرده التماس داریم اکران دو بار بزنی لایک شوا зайди это мой эфир пожалуйста можете ты видео скинь زنده باشی سلامت باشی برادر همه کسا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله برادر عزیز نگاه کنی این ها اینا دیده سوده من اینا میفیره این دمی رو اکران دو بار بزنید اینا دیدید لایک میشه دو بار میزنی بچه خیش به خاطر خونه بایم چیکاک دو تا بزن این ها دیده هم تا بزن ده مردم ورد بسیار درا 80 90 100 کسی باور که 12 لکه من میگم میتل به ها همین تاجیک ای مسلمان تاجیک خیلی میتل با من چیش لایک مونی باب گیری مونتاژ شانتاژ کنه الله هدایتون کنه سلامت باشی هم گرم این همین افیرو را میبرن میمونن خدا هدایت کنه هجوم خوب بارو در تاجیکستان هجوم خوب باوری هست بله پرای برادر جونو آدرس دکتر واتو اپشه گاف زن حاجی دکتر واتو اپشه گاف زن رقمو در پایین نوشته اکا بریکت در تاجیکستان ارزانه یا در روسیه بریکت در تو نمیدونم اکا بابا جان یگون کار تینج هست بیام پر کار کودکو چند ساله ای 16 ساله بلو را میکنه برادر چیگه پای شما там как брат можно посмотреть там сейчас можно зайти там закройте его лицо брат Он шаг лицо вниз. вниз он еще да когда поднимается Через 30-40 минут, наверное. это наш доктор Вили он из Туркмения он хороший доктор сделает вам красивее приезжайте вот там вот так говорит что-нибудь Всем салам алейкум. Элиси приходи сюда скажи Элиси Как бы, да, это, таджикском, лысый, иди сюда. Кал сюда иди Сюда, иди как у нас. İcebiyo. А? İcebiyo. Kal, где бил?
Кстати, у доктора Вели тоже пересадочные волосы. Он поэтому очень хорошо понимает, как после пересадки должен выглядеть, как правильно, красиво сделать. Потому что сам тоже сделал пересадку. У него уже больше года прошло. Может, сейчас его тоже готов волосы показать. خداوند Вот, نگهبان как باشه раз حاجی جان. поверни камеру, покажи. Брат, у вас пересаженные волосы, а? А вот видишь, похоже, Покажи, говори. Вот 3000 градусов только пересаженный год назад. Вот результат. Так что доктор Вели идеально красоту сделает. Вот здесь Видите? один брат ходит, я его голову хочу показать, что-то он не дает показать. Ты вот так лицо поставь, вот так делай. Не, Росбек. اینا بچه‌ها که توجیه که خدمونن اینا چند روز پیش کاری کرد؟ 9 روز پیش اینا برادرها شما سوال میته که موه سر ایجا گرفته میشه این همین پس سر برادر رو ببینی از همین پس سر چیندن اینا 9 روز پیش Уже за 5-6 лет اینا ребенок у вас. گرفته می در این بالای سر چیندن این دو etape یا etape زدن یا etape دیگه در اینجا میشه که خودت بلنده یا بوشین رو ترس که نگاه کنی برادر از این ها دیده طوری سرا این همین ای پاس چیندن اینجا پایش معلمه گرفتن در اینجا موند ولی 2 ماه بعد یا بعد ان شاء الله با اینجا میبرویا با از اینجا میگیرن با در اینجا میمونن این خودش رفت و کی کوز اپرسور چی میشه برو این خودش کرد اومد کرد اینا با ان شاء الله چیکار میکنه با برادرش میکنه با چی تو بگو مخی دیگه مرا کل نگه اینه دیگه اینا باشه حاجی جون رقمو در این پایین نوشتگی هم برادر رقمو در پایین نوشتگی هم یه رنگی خریده کرده سر ای بلا А, брат, что стало? нос не сломанный здесь вот смотрите вот не сломанный надо его операцию делать а мне иногда так Воздух не хватает. не воздух Турбо не хватает. нет сильно внутри чешется вот это кости надо сломать сейчас заново и потом восстановить хрящ или как там говорят курс حجامه در دوریم آموزیم کورس نداریم یاد میتیم از بالای خدا سر فنگیس Курс не даешь ты, да? Хиджама? حجامه нет бесплатно Обучаешь. обучение бесплатно Машаллах. Потому Мы пересадку волос бесплатно не обучаем, братья. Кто хочет обучение, пишите в директ, это дорого. Сразу понимаете, что это дорого, но пишите. Лям, короче. один лям делаешь Один лям делаешь, и ты все. посадки муисар монда картодиксон هست راستش نمیدونم ورده дай това расчетка дай мне говорите расчет сделай свои голову хорошо حاجی 2 ماه شد муисар ауч نمیگیره بعد چانس مونده نه ان شاء الله میبره تشویش نشه اینا برادرو اینا شانه اینا مуисари بابا جان بسم الله حاجی چند روز دیگر پیتر میمونی نمیدونم کی برادر جون در پیتر چند روز دیگه میمونم сколько не еще мы в Питере будем вопрос задают здесь неделя еще здесь будем Еще где-то... Бабаджан здесь еще 2 дня здесь. почему я Я дела закончил, завтра поеду. حاجی رقمات تلق مجیب رقمات 904 604 85 70 در پایین هست برادر عزیز من شیران نر Валейкум ассалам, ислам. Как ты, брат? Просто твой этот голос я не узнал. Как здорово, все хорошо? چند ماه شد موی سر چسباندی Как там, газ? 5 ماه شد برادر موی سر من همین موی سر از اول تا حاضر خطی همین شما از 0 نشون دادن آمدهتون بابا جان شیرین علی سلامت باشه این از خودت است از خودم برادر از خودم موی سری خودم از اینجا گرفته در اینجا ماندن کلی نادیده خیلی مایدی ما هم نادیده اکا همون دکتر سوال بتی موهای لیشنی را نابود کنیم در جان موی لیشنی مرد در حق ما هم تا گرفته پرتشو میگن که تا تشنه نمانی ندانی آب چیست تا گشنه نمانی ندانی نان چیست تا کل نشوی به قدری موه نرسی اگر موه بمونی انا بعد عذاب بکشی انا اکا هم فهمیدید آموزه برای کار کردن اجازت نامه پرسن آموزیم
برای کار کردن یعنی که هست جوش نشونتون میدیم. السلام علیکم زمزم عمر شرینر جماعت با پیش با فکرم کدوم از پایون میچسبم. الله هدایتت کنه. اگر نمرو تا گپ زنی 900 این 4 600 4 85 70 چی گپ او هیچی نمیده شیشتیم نقل کردیم. زمزم عمر مسئله حج پرسیده استن کو یگون چی بنویس مسئله حج فرضی حج عمره. سلام علیکم کورس سیفیدین سلام بگو. سلامت باشی قاری سیفیدین در مسکو ما در شهر سنت پتربورگ شیرای نر موی سر من دو ماه شد اوج نداره میشوه برادر امردین اسلام زاده نگه کنید موی سر میشوه دارو را و وریم بخو تبلیت کاش بخو و کلو را هر ماه بکو همچنان تیز میبره دیگه اسپید نمیکنی میگه بچه موی سر خلم بگیم میگه دویده با میگه دویده میخوره چمپور رد نوی دارم رقمو این پایین در نویسه شیرینه نگفتی هست یا نه چی فیردوس جان حاجی خوب هستی چند سومه چسباندن موی سر هر نفر میخوای موی سر چسبونی در این پایان رقم های 904 604 85 70 از 4 طرف سر کنه صورت بگیره پارتوی ای تاش نه سینین بابا جان صورت است سر زنار شمگه سکیت کن میکنه ساش الکساندر الله هدایتت کنه قاق شوه همو اولوتت قاق شوه یک حیات بگردی خدمت حج عمره میره اینه زمزم عمره رقم رو نویسه 915 442 16 73 اکا با وجود نمرو تا نشوتی امو پریست که چک کنیم توهیر این رقم در پون موندگیم دوستی خدا که رنگ اندیش چی آخه حاجی رقم خودت آخه من در افیرم چه رقم خدمتیم حالت زنگ میزنی همه میچسبه اکا جان در رمضان در خانه کعبه خانه خدا رو گیرم زیارت کنم دور زنم میشه از خدا بترسالی استغفر کامی من اکثری لبویده داره موی سر نه تاجیکستان در حاجی رقم شما در کار رقم ما در یک فیلم گفته نمیتونم من بهتر زنگ بزنم. خب بابا جان با پیش سلامت باشه اکا موی سر برآمد بله درباره پسریاز دارین بله درباره دارو برای پسریاز دارین بله سر نو کل میشوه بکنم خیلی اول که پیش همی دکتر اومده پول نی حقیقت بگه که اگر ریخته است باشه اول یا توبات میکنن بعد میکنن بعد ایس ریخته است باشه ایس مو هبو چسبونی یا قول میبینی همه ریخت زده باشه علا پیسک میشه. سلامت باشی بابا حاجی سلامت باشی. ای مردم من میگم مویوی لیش نیره چخیل نابود کنیم آخی زفر زنگ شونزن میگم تو این شهیم رقمو در پایین. سلام علیکم ایروپورت پیچتورو فالشی وید رفتند چی میگم توی پاشلی چی؟ магазин я вас услышал. سلام حاجی پول جمع کنم بعد نصیب حج میرم الله مشکلی تو آسان کنه الله حاجیت کنه. اکای بابا جان چرا من رو این خیلی گفتی بخشی زیاد آخی اونجا گفته شده که خانه خدا را بخرم اگر درست شنیده باشم گفتی خانه کعبه بخرم در خونه منم در رمضان در گردش فر بگردم اگر درست شنیده باشم گفتم الله هدایت کنه طریق گم نزن اگر خطا گفته باشه شنیده باشم بخشیش. السلام علیکم اکا جان برای من درباره پسریاز در کار چخیل دستافت کنیم همین رقم های ما خطی زنگ زنی کارخونه یعنی واتساپش نویشه ان شاء الله رایت میکنم. از خدا بیترس من چی گفتم من روز شما رو جواب دادم نه ریخته است اکا روی او کال میکنه ساز میشه حاجی یگان چی ده نویس نمراتونه گیرم نشاتی پریست که چک کنیم ما روسی را نمیدونم. خب طاهر جان دای موی نمر نپیشیدید пожалуйста برادر من رقم من می نویسم بعد افیر التماس چی کنه دوستی خدا بعد در واتساپ نویسی нет другой номер мой показывай это секретный номер Другого никто не напиши я скажу только бачо بعد افیر زنگ زنین اینا برادر اینا می رقمای من سکرین شاتش که بعد افیر در واتساپ سر تا صورت بگی صحبت کنیم. پیچه تو رو نگفتی پیچه تی فرشی و من نمیدونم
که من در تاجیکستان دستافکه داریم، در تاجیکستان داریم بله دستافکه نمرات پارتو این رقم های در واتساپ التماس بعد نویسه بعد افیر صحبت میکنیم. خوب امی معروف کال چشید معروف کال همه جا دای معروف کال همه جا دای شگری معروف کال گیجا شید باید پیش اومد دوزی خیرانگی ایندی Andy çok kadar on smoke. حاجی جان در رمضان افطار دعوت میکنم بیام با همراهی برادران انشالله حرکت میکنم بابا با پیش سلام سلام ای خوالین علیکم سلام برادر حاجی امی کلام الله با ترجمه ارزان ای کجا یابیم کلام الله در جای حجامه ما هسته سلام ای خوالین سلام علیکم معروف پگام می نویسم مسئله حجامه آموز چخچق میکنیم گم نیست ایگنات خب جوره اسم شریف سلام علیکم سلام و رحمت الله ماشینی پوسیدگی چند سو موی سر موندن را باسته به همون کلی سرته برادر سلام علیکم علیکم سلام و رحمت الله خدا جان از شما راضی باشد برادر آمده ماه شریف رمضان تبریک میکنیم شما خداوند نگهبان باشه برادرو بیا یک مسئله یک تیم را گپ زنیم ممکنه کسی راضی باشه همجا پیلوس مونه سلامت باشه که با وجود موی سر خیلی ساز اینه برادر شانش کردیم کو همه کدمه راضیه برادرو همین یک پیلوس مونه یک چقچق یک مسئله را میکنیم اکا یک کلا زنگ بزنیم پیر بکافر با وجود منم 88 پگا چقچق گم نیست سلام علیکم اکا جون علیکم سلام خورشید توایب یا مثلا مینوس مونده است شما خاک نمیفوره تو چقچق گنی کسی نمیفوره واقعا بابا جون بسیار شونه نکن سرم ویران شید آخه ایما حاضی پست ان شاء الله میبره ان شاء الله تشنشه رمضان با همتون مبارک اینا پیلوس مونده است یک مسئله چقچق میکنم اکای دکتر پرس در یک ماه 2 بار کار کنی میشه و بابا جون یک اکای یکن لایک مون سلامت باشی سلام علیکم صادق خوری بابا جون آمد خوب برادر خوب برادر اکا نگاه کنیم یک مسئله کنیم صحبت میکنیم فقط به خاطر خدا یک مسئله صحبت میکنیم خوب صحبت نربان استاف پاکوی деньги много не переживай ничего там нету смотрите бачой азиз дар рӯи экран ҳам телефона десте 2 бор бизанед хуб ба хотири худо бисёр шона накунӣ нарезанед бисёр шона кунӣ хуб бо масаж мешавад мана дида соде ҳама хуб як масъаларо чақчақ мекунем фақат фис сабилиллоҳ ҳама гӯш дора и баъзеот минус менависе яъне ки вай дига ниваж не бора плюс ай минус бисёр аст ба хотири аллоҳ мо мусалмонем ҳамо ба хотири худо ба хотири рӯзи қиёмат ва ба хотири моҳи шарифи рамазон қариби 100 ё 200 дар корхонаи ман қуръони арабӣ ҳаст қуръони арабӣ яъне қуръонҳои печати казананд кадимет ки шароити хондан дорӣ калимаи арабия хонда метуни яъне қуръона метуни аз корхонаи ман бире бепул қуръон бигирӣ кадимет хонда метуни илтимос наги бирай дар ҷабҳа ё ки ягон хешет мехонад дуртаракай метуни биёи айҷои ман бигире бире роишу кунӣ бепул аз ҳиҷомаи бобоҷон 88 дар метрои лублино илтимос қуръонҳоро бигире баре роӣ кунӣ ба хотири худо гуфтаистодам ина ман қариб 200 қуръон 100 чанд қуръонай хайр бире бигирӣ ба хотири моҳи шарифи рамазон ана ака гӯш мекунем дӯстон қуръонҳоро хайр кардем бире бигире бари ҳам бира пеши ҳамҷа бигӯ мана бобоҷон дар эфириш гуфт ки нами запис кунем ҳамҷара бире қуръоне ки шахсое мехоне илтимос нареда тай
سرت و پرتوش بستکی اول است. خوب التماس خواهش میکنم بره قرآن را بگیره بخونه. اینا من گفتم به خاطر ماه شریف رمضان، به خاطر الله گفتم. انا که یک مسئله مهم دیگه همه که ما همون میگیم تاجیکیم، همون میگیم مسلمانیم، هر کدوم ایمان داریم که الله بخشنده را دوست می‌داره، روز قیامت وجود داره، یعنی که سوال و جواب داره است. یک میگه یک مسلمان است، بنده خطا مینخواه به خاطر خدا بخش. وقتی به خاطر خدا میگیم این همجه برادرها هستن، خواهرها هستن، خیترو هستن، یعنی که خیترو مرد زنش هر خلای. من شما را افیتسال نمیگم که به خاطر خدا و به خاطر ماه شریف رمضان همه تا بخشیدم. کسی دشنام کردی، کسی باز نویستی، نیک نویستی، کسی بد دیدی، این بد دیدن این حق شما است. در این دنیا تو هیچگاه ایدئال نمیشه، همه تا دوست میدارم. به خاطر خدا شما را هم بخشیدم و شما نیز به خاطر خدا من ببخشید. بیا هم دیگر بخشیم، مسلمان شیم، یعنی که برادر و خواهر شیم، کمک در کارش به قدر امکان کمک میکنیم، هم دیگر را ببخشیم. التماس بیا بدبینی نکنیم به خاطر ماه شریف رمضان. از پیش رمضان هر یک از این ما باوری داریم، روزه میگیریم یک ماه که خداوند گناه ما ببخشه، ثواب بگیریم. چی در کار بدبینی و گپ سیو؟ به هم خاطر همه را میبخشم. او دخترچه را بایم بخشیده. من او دخترچه را همون زمان بخشیدم. اصلا سر به سر زنک ماندن این خودش ابلهی و جاهلی است. با هم خاطر او دختر همون روزی که ویدیوش برمد همون روز بخشیدم. گفتم خواهر خدا هدایتت کنه، ای نبخشیدن من یگان جای کم نمیشه. با هم خاطر کسی مسلمانای به خاطر الله بیا هم دیگر بخشی کنیم. این 2 روز بعد دیگر رمضان است. رمضان ها را پره بگیریم. خواهش میکنم به هم خاطر قیامت قریب است. التماس همدیگر بخشیم. اسم شریف شخصی نیست که با وی دشمنی کردن با وی جاهلی است. به همون خاطر اسم شریف ما بخشیدگیم. همون زمان ویدیوش میبرن شعری نروی اسم شریف ایوب با کی بود ویدیو کرده بود لوبای کس شما بخشیدگیم. من کاری ندارم به هیچ کس و اگر چی باشه ما همه را بخشش میپرسیم به خاطر ماه شریف رمضان. خوب برادر عزیز، خواهش میکنم همدیگر بخشیم، حرکت کنیم، پست بلند نزنیم. هماگه کسی که ما اگر کسی را خفا کرده باشیم بخشش و شما نیز ما را ببخشید به خاطر خدا. بگو چی تو بگو ممکنه ای کار میشه. ما ای محمد شریف برام چی بخشش پرسم بگم که بخشش که تو زنی من حقارت کردی همینطورش بگم وای نبارد باید ای من بخشش پرسم. اما ما بخشیم پناهش به خدا کارش ندارم. من یگان کاری بد نکردم، من زنی هیچ کار حقارت نکردم، من با یگان کس کاری ندارم. من چه که هر کس در خودش جواب میده. خوب من با یگان ذات کار ندارم. این آمد محد ما در باره قیامت رمضان در بخشیدنی گم میزنیم. اینجا حقاره شفق دارن بین هم دیگر. از خدا بترسه، از خدا بترسه. قیامت به خدا قریب است. ای برادرو به خاطر الله هم دیگر بخشه که پشیمون میشه. کی میدونه کدام ایتین همجا 300 400 نفر نگه داری کدام ایتین میدونی که توپگر چیکار می‌کنی زنده میمونی. یگان کست 1 ساعت درجه گارانتی نداری زنده میمونی. اگر مسلمانی به الله باور داری یگان تا 1 ساعت 20 مینوت گارانتی نداری که 20 مینوت زنده میمونی. به هم خاطر ببخشه به خاطر خدا، به خاطر خدا هم دیگر بخش. الله شاید که قیامت قریب است. ای بچو حتی یک خیلی شما به نام خدا قسم هم خیلی بگم تو کی درجه پریستاوید نمیکنه که عذاب قبر چقدر سخته. یک روزه اینه بامداد در خواب میمونی میخیزی نماز تا نخونده همون نماز تجاوب گفتن نمیتونی. این همیشه کدومید بگی که در طول حیاتم نماز من قضا نکردم. همیشه کدومی تو بگو کی ای بچه کدومی تو همیشه میگو که من یک روز نماز من قضا نکردم. 20 سال داری 30 سال داری 50 رو. همه ما از برای خدا گفته هستیم کلی ما گناهگاریم، همه ما خطاکاریم. به خاطر خدا هم دیگر بس چیکار کنیم هم دیگر بخشیم. بخ از خدا بترس. با چی تو بگم آخینه بخشش پرسیدم بخشیدم شما را به خاطر خدا ببخشی. فتنه ندازه به خدا قیامت قریب است. پرسش در نگور سخت است. از خدا بترسی. یگان کس فریب نکره.
میگه خطاگویان خطای چی میگه خود بجویی. الله هدایتون کنه. الله هدایتون کنه. هر چی بود به خاطر خدا گفتم. سخنم به خاطر خدا بود. باز هم میگم آمد ماه شریفی رمضان به هر یک مسلمان و تاجیک خودم مبارکباد میگم. پروردگار کل گناههای همه گناههای ما را عفو بسازه. هر چی گفتم به خاطر خدا گفتم. کسی فهمید الحمدلله، نفهمید با چی میگم. سید احرار سید الله هدایتت کنه. چی بگم؟ کسی پلی مسجد خورده الله لعنتش کنه و تهمتش هم بخه. کسی که نمیفهمه یعنی که با سنگ چوب سخن گفتنی خود حیف است. الله خیر فردوس جون سلامت باشی. سلامت باشه. الله نگهت بداره. انا که گذشتیم. تمام. ای شیر نمیشه. با چیکار تو کنیم اینا؟ انا کدوم موی سر ریختگی به واسطه گوناگون زنگ بزنی اینا. الله همه ما را هدایت کنه. الله همه ما را هدایت کنه. ما نمیدونیم تا آخر حیات ما چی میشیم. قرآن چاپ ترکی دارم بله. حاجی یگام چی گفته باشم بخشش چی گفته بخشیدیم. سلامت باش اکای عبیدالله. سید احرار حقارت نکن رسول سید و به خاطر خدا قیامت. نه ما کسی بود به خاطر خدا این پوبلیک نه خواستم از همه بخشش پرسیدم همه را بخشیدم. ای بای به خدا. Tacikistan Bapeş. سلامت باشی. کمی نمرو زنگ برد. آخه باز در افیرم هازی گفتم بعد افیر زنگ بزنه التماس. Короче, 28-го таджикские бойцы будут драться. Эй, Сиан, кто с Москвы, кто там будет? Ну-ка, поставьте плюсики. Иншаллах, мы с Бабаджаном тоже приедем. Мы спонсорами стали этого брата, который с этого, с Памира. Я его имя, фамилию забыл. Иншаллах, как его зовут, брат? Хафиза, да. Клиника Огузмед стал спонсором Хафиза. Иншаллах, 28-го приедем. С Бабаджаном будем болеть за этого брата. Еще два брата с Таджикистана есть, за них тоже будем газ давить. İnşallah. Вот плюс Елена Степанович. Елена Степанович такой бывает. Да. Смотрите, برادر عزیز کدمی میخواه قدیم و گپ زنیم منم سیلکه ایپی را در تلگرام باباجان 88 پرتگیم بدوره همجا قدیم و صحبت کنیم. А добавляться можно, да, к тебе сейчас, Мгм. если что? Да. Ну, добавляйтесь, братья. حاجی پگاه شب بای میشه. بله روزی 28 بای میشه بچه ها بای شروع میشه. بله خداوند گفت خوی میزنه خداوند خود زلی کنه امین میبره در غریبی. بله بله شاید که دکتر ترک میسون اکر من تو رو نمیبخشم نکی یک آرزو دارم بعدی آرزوهم میبخشم زفر. الله هدایت مایلش مایل آجی بالای سر تا بالای سر اینا برمد بالای برادر عزیز بالای سر من برمد دسته اینا برمد موی سر بالای سرم سر درست میگه. Муйсар номер як кто? ها Муйсар номер як. موی سر نمر یک نمر یک موی سر Клиника, да. کرین آغزمه. Какой клиника номер 1? آه По пересадке волос. کلینیکش چی میشه؟ دکترخانه بله دکترخانه دکترخانه. Доктор Ханом Муйсар. Эти же таджикские слова, да. نه چی برادر عزیز بای روز 28 روز 28 بارک الله. یم موچه تلوچ اکا چند سوم میشه و موی سرچسبونی برادر در همین رقم ها 4 نه در پایان است اگه نه 4 که آغوز مید از 4 طرف سرتون از صورت بگیری در واتساپ شروع کنی انشالله ای تاش بنویسه نوم بابا جون شدهش میگن تو پاسپورت پچت فارسی در 4 سال نزدم حاضر بیام مسکو دیپورت نمیکنن نامعلومه برادر عزیز زنگ میزنن آخه ما رفتیم گفتیم نمیشه
خدا نگهبان باشه ابا جان. سلامت боши бародар ҷони азиз. Брат, еще раз прошу тебя, как можно с тобой связаться? Джалолиддин, я вот это эфир, Акамеджон, хели, ки это эфир на Telegram Бободжон 88 зайди, там ссылка есть, поэтому эта ссылка заходи, поговорим. Ки бози дора. Бачо Бободжон сагерача ҳамун тони як бо текст кун тамом дига худ бигар. Маза нест бори чила ҳам бо текст кунам. Конечно, как Хазон мнений. Зафарҷон чи Ҷурахуҷаев, иншалло бародар, биё ҳиҷомаи мо дар хизмате. Салом алейкум. Илтимос бахшиш пурсидӣ, тамом рав аз паси корат. Чахча инҷа бести ахорат мекунанд. Мо бахшиш мопурсидем. И дар эфир шиштани кори ман аз сайти суҳбат мекунем дига. Салом аз Грозный, Чеченский республика. Салом Билал Шариф Шарапов. бобо ки ҳоҷи бой ба Беҳрӯз як чорта баец мезанад. Бобоҷон мара акай бобоҷон мара ягон протокол подписаться нагирифтам, гуфтам 500 рубл штраф мекунем. Бра паспорт ҳамура чӣ хеле бикопем. Чӣ кунем бародар, ҳамҷа юристе ман. Бои Беҳрӯз ай 3-4 касам боецо қанумшо намедонам. Акаҷон салом алейкум. Зан намегири, як зан битем. Не зан па намегирим, тоба кардагим дига, ягон зана намегирим. Гумш ака ҳамин сари худат чансам шид 140 000. Окей бобоҷон ҷавоб те ака лабай гӯш дорам. дига зан па намегирим. Че тафки зан па ба худо табало мезанем. салом алейкум сози бобоҷон. Алейкум салом. Алҳамдулилла. муса дига намереза ака. Иншалло не парвардигор амр бия не ака чихел қатишум насибат дроим. Бахтовар Пулодов, Telegram бобоҷон, Telegram будроям поиста бобоҷон 88 мезани 2000 чанда подписчик дорам. Будроам силка эфира партам охирун силкара бизани ман аҷа қабул мекунам. Зан гири мерини. Не намерини, мо ху зана бо хурундан пушундан дар кор. номерои қорисало охидаи эфир гуфта наметунам бародар. То чанд сола пересадка мешавад, то ҳамун сини сол рафтана ба шарти дошта бошад. дар шоҷ Эсем Шариф чӣ гуфтан? Эсем Шариф чери нарафт, паноҳш ба худо. Ба ҳеҷ кор надорем. Биём гапҳои провокатсионӣ натие бародар. Чӣ дар кор? духтур пурай бародарҷон, муборак шавад. Сар примуҳ шида. Бале бале. бозии ҳиҷомара кай сар мети? Оли ба фарзира мешавад иншалло. Ака мардак бар ин пули масҷиди хӯрдӣ ё не? Не, Аллоҳ лаънат кина касе хӯрдай бародар, нахӯрдам. Ака права расистски чӣ хел бигирем? Манам як видео партагим чӣ хел правара ёрда мекунад расистски мегирӣ? ҳасеб. Худо рӯзша мета бале. Пересадка чанд сума? Ай 70 000 то 140 000. ҳоҷи ягон бор нишон мети болои сар. Ина бародарон болои сари ман охи бародар. Чӣ ту бигум охи ина болои сар ме? Хёл шумо чера баҷо мекунам а? Машалло муи сарзур саломат бош. Лабай салом алейкум. Assalomu alaykum. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Akay ojon so'zi tenji. Alhamdulillah خوب هستی تنجی؟ Salomat bo'shing. خدا خیرت. یا گوش میکنم Assalomu alaykum.
саломат бошӣ бародари азиз, худованд хайрат диҳад. барори кӯр. саломат бошӣ бародар, аллоҳ нигаҳат дорад. Хуб ака. саломат бошӣ, раҳмати худо бародар. ина бачаҳо дур омадаист бародар, нашиди ку. ҳар ди этап ша нишонт, ҳамин мӯи сари ман акаҷон ҳамин кас нишонти ман ина ам таб қаблам нишонти ман омадаист ки пеш ина бародаро пеши сарам. ина иҷои донарский зона иҷа мӯи сар гирифтан, иҷа мӯи сар гирифтан, дар иҷа чунондан. ина гиёнбораи часпондаги ман иҷа 2 моҳ пишид. иҷа нишон кутем ҳамаша. шундаист я? ина ҳар ҷоша нишон, ина бародаро. ина и пешма, ина и ба тори сар. Тамом, ҳама 100% буромад. иншоаллоҳ мебурояд. Бо чикор кунем ина? болоро нав шунондам, иҷа якум бор шундагим. Обши иҷа 5 моҳ шид ки хай дай байн да диембора шундаги иҷарам тирошидан ина буромад иҷа шубо. шухи мӯй буромад аст ку воҷон, бале бале. акава камтарак калм бояд Тоҷикистон зангир бирам чанд сум мекунад? ина рақамо дар поён навистагианд. сурат бигира, илтимос партояшон. ҳозир ман медурам ҷарроҳия нишонтон метим тамошо кунед. ё я замон бести набро академия асти. дубор бизан дар рӯи экран лайк шава. ҳозир ман форма опшум. ҳозир я лаҳза. бачаҳои азиз, ҳозир ман медурам ҷарроҳихона. шумо тамошо кунед. Бия, бисмилла. Пластический хирург, Бабаҷон, давай на телеграм. Операция медурам, тамошо кунед операцияро. шум мӯи сар буромадааст ку бурдум. Бале, бале. Бисмилла. Доктор Бабаҷон. доктор Бобоҷон, я пошел. бачаҳо тамошо кунед операцияро. ина ҷарроҳихона шунай, хуб. ин шаҳри бачаҳои шаҳри Санкт-Петербург. спид онда? не? ака чӣ хеле ам та гап зан? корбор чӣ хелай? сари дама ҷунум ака. Сколько граф будет, сестра? 3500 мало же? Ну, такой объем большой. Макушка у вас? А впереди не делают, что ли? Я вас услышу. А впереди это же мало был, сегодня я видел. Да. 3500, да? акаҷон дами 3500 чанд сум та гирифтан? 6000 тан? аввал чанд сум гуфтан? чанд сум скидка кардан? 20000 скидка кардан. ина бародарам рафтаи сода ҷарроҳӣ. ина бародара мӯҳ часпондастем тори сарша. бо чӣ ту бигум охина? бачаҳо эфира дида истоди, я плюс бумне кадмет ки дида истоди. бале дар ислом иҷозате дар ҳолати аз худ бигирӣ дахир бикунӣ. бале риша мекунам, бале риша мекунам. салом алейкум созем. ака бобоҷон номеротон дар кор шидай. ай паспортон гум кушидай. дар телеграм операция худ мегузарон. ина дар операция бародар. салом ба пули кӯлия таҷик мӯи сар часпонда аз худо бутарс. салом алейкум. риша мечаспонам. бале бале занакҳои агар хоҳаро саломат бошед, хоҳарову модарое ки мақсад ягон ба сабабҳои гуногун мӯи саршон мереза бародаро, ба сабабҳои гуногун ягон ҷошо кал меша, ина хоҳар
салом хуби ака ҷон пересад кард сози хуби ака чанд дурнои голову волос пакидаед чи бародари азиз буда шивам дар ҳамин рақамҳои дар поё навиштагиам зангшон бизанӣ ёки сурат аймар 70,000 гирифт гуфтанд. Бале вобаста охир ҳамун кали сар чанд қадар аст ҳамун хотир гуфтам. Алҳамдулилла. Часпид. Ина омада дигар намечаспад. Ришам амалишам Аллоҳ баракатон тия. Худованд нигоҳбонтон боша. Ака бобоҷон ман ай номи шумо бекор шидӣ. Як бор озмоӣ мекунам. Расовка дар метрои Белорусский. Хуб дӯстон, хайрихиш мекунем то пагоҳ иншоаллоҳ суҳбат мекунем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Худованд